Donc le micro ouvert c'est quelque chose de d'inouï pour moi, mais on a décidé de l'arrêter momentanément. Mais peut-être l'émission prochaine, peut-être le micro ouvert, le micro ouvert, mais on va faire des règles, et le rachir, كل يوم يسال droit ديف كلابينس، كل يوم يسال droit ديف كلابينس، ولاش دينا mais il faut se respecter les uns les autres. خاطر سي الديبا يا خويا، يا الديبا كل يوم قلان كانت دغال في السمانه اللي عدان عطاس بواليد قلان سينين ناس حمده بركان يهضر حمده بركان je vais rappeler tout le monde, on ne choisit pas, on prend les gens comme ils viennent. Hamda Berkan, c'est un supporter de la GSK, il a le droit de s'exprimer comme tous les autres supporters de la GSK. Il a le droit de donner son avis. On ne prie personne pour intervenir sur la radio GSK, donc ça a été fait, c'est le plus normalement du monde. Et le direct, les aléas du direct, quand on a affaire à des auditeurs, donc le direct, le fait d'ouvrir déjà cette radio, la GSK, et faire un micro ouvert et tout, pour gérer les auditeurs. Donc on prend les gens comme ils viennent. ناخذ لو منيو de la radio GSK كي يخدم نيو يخدم مي ما سلا دي جوار هكا تسرسلني جوار يسمعوا لي جوار تسرسلنا كا خدمنا كا رانا كا ايش ليك وري لا قرا ديالي نكون نتواطا في مدينه ولا 36 نو ولاش نكاد داود غادي c'est pas pour me jeter des fleurs ni rien. La polémique ce n'est pas ma tasse de thé. نكين يحملوا كل J'ai toujours défendu la GSK, milliards de journalistes, milliards de supporters. Mais quelle de la GSK, je défends toujours les intérêts de la GSK. وين هادي حركنا الجسك تفلقا كاين غادي يهضر يوناف كلش لا GSK وين توشينا الكلوب ولاش